Blowed your candles! Yay! Hvala, Megi. Koji je to bio kolač? Možemo ga sad jesti? Ja, what kind you want kolač? Ha? What kind you want kolač? Ja hoću red. Ima li red? Yeah, but it's red. A to, pa to nije kolač. Jel? Ima li red kolač ili nema? Yeah, there's red kolač. Ima, okej. Hoću li malo odsjeći? Yeah. Polako. We have a plate. No, you don't. No, there's another plate. Daj njoj jednu ovu, please. Okay, I'm Nek se igra s nečim. Thank you. What kind of stuff you want? Pa njoj daj yellow. Ima li yellow? Yeah, there's yellow. Here, you see there's yellow. Eto, Sofija. Okay, I want dog. Da ti vidim nove boots. Kako su ti dobre. If Daddy wants some